I love you sweetheart Shabangiriwe I love you Tandikiza bakurunji na simuka program aha TV West twegiteho okurugoro kubanza okwisirwa katano okutandikana shahe mweza kasheshe aha TV West oboro kutunga ibiri kugarura mu mujinya okumanya nebindi binji imwe mutense umuringo gwanyo ko hiburi kugira ngo bundi tukaje utwakubasa kutambira tukaje twakubasa kwihaho urukubanza netubane tuganira habiragiro nebyo bwegese ebyino mugashahariwe urwa kabiri nitubatuye n'abahangu abari kutwegesa ahabyimishuburo ne sente ebyakubasa kongera mani omurugendo rwawo rubukozi urwa kashatu nitubatuye n'abahumuriza abari kugaruza imitima yito mbuteka hamwe no kugonjora inshonga z'amaka omuntu okubo wa mani ningashiwe umunyeto ku buryo wa mani izina n'uryekoro kandi izina ryo kwekoro ry'umunyeto izina ryo niryo rukweto wakuze urwakana nituganira by'ubutegetsi hamwe n'ebitwihindurize ebyakubasa kwinura ihanga ryito eriri kwesimisa kandi urwakatano nitwendere sande n'amashemererwa ubwo turi kuhereza amakuru agari kubane gashemeza twegiteho aha TV West buri kasheshe shaha emwe Okwenda kwanjira umuhereza umbyemizano utaferwa program y'akadirisa buri rwa kashatu turi kwishaho ibyafayo by'abazani nebiri kubakwataho akadirisa nikakorwa ganda amazoba arwo kubanza no rwa katano kugashamwenda okwisa shamwenda necwe kazihangwe aha TV West nehinda utaferwa omuntu yabanda ati madine taina titinenenti ikareba ngura musimu nikaza kushaka tuwe arikwirire abati mutamwise omuzano gwo nyamurungi ogwa ankore actors ati bwemba tinkwikirize kogera toyogera wohurire TV West buri kashatu no rwa kana shahi na zecho omuzano gundo kuba murumu ebikwegesa birukushemeza kandi bikakushashanura busa ankore actors nubwo muzano ogutashemurire kuba nofe oyo no mukuru nk'embaga AGM za sako graduations emipira n'enkunga n'izindi noyenda ngo abantu bazilebe live ninga shibutunu aha TV West utaferwa mu gishogu ubwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ninga shibutunu tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga otere simeji ya notina ikomenina ashatu nishatu nshanju not TV West nehinda okugira amagara marungi nicyo cyo bugiga icyo buri muntu ari kwetenga TV West na kwachiro makuru Agacencwire amazina Mbabazi Charity kandi rizobanuro kubanza ebiro n'umushanju byo kwa mushanju henkumi ibiraboneta neshahane ibiri izo mwebazyo reka tukwisyeho ebijamtwe gwa makuru kandi kuturagarce tuja kwisya amakuru Agacencwire ombwijire
emitwe y'amakuru nekushyikibwaho. Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Agacencwire kireki oferiro mivuyo y'akaruro muri sinjiro South yazikwa okuronda akaruro k'abashija kwayemereza ubu muri sinjiro. Niwo urwanga mutahi wawe. Niwo kwati tunakwita mutahi wawe urofaki. Okwisiya mizi marunzo mbyaro ibyaro kinana na mushanjo harigana bishirwemo amizo muri Sheema. Kandi tukomeraho twagaruka twakora na mizi. Amizi agagaza atanga zamabati. Mutafisa Bushemigisha abishi bashabirwe kwejumbira umbiye mukono muri Mutoma. Emitwe y'amakuru yabane kushyikibwaho. Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Mbabazi Charity kandagana makuru Agacencwire umbwijire amaka agarukurengo mu magana 200 hombyaro biro mugomboro ya Muizo mu district ya Rwampara nabaza kuganyirwaho mu project ya mezi kandi agarukoresa mangizoba akandi project ejine manyanka kabatana solar water project ya mizeji ahabwa fezi yo kubanza hemazireho million 215 okurgo ministry ya mizi nebyo bhangwa. Amizaga gaberenga kwasibwa ba district ya Rwampara ahabwa fezi yo kubanza bwanyuma yo kuheza kukorwa. Konka biragiro ryo kupatana imirimo ya government nibigira ngo contractor nkubu yamara gukora umurimo twarubwira ntitugushwijuma tumara mezi mukaga ntitumushashure konga kandi twamushashura agire sente zikwasigaza nuko turabe tukurira ngo muri magumazi konka agire sente zikwasigaza kugira ngo hokuba hishonga shube tumwete agorore nshobecu. Amizaga nagausha kandi kawo wa Rwampara district bataringa yawire ashoborire fezi ya kabiro bweratandije umwakugu gutandikira ijo ikibanza ezo atebero bishatu kandi esente ezo zirwo mu budget nko speaker ya kigamba nahabwe eco twaza gutandika kwa advertising tendera wo kujya gukora umurimo wo kandi twino kuteka nkwaza kwiko ku 12 phase ya kabiri ntuba twagikoze yahwide. Government ya Uganda niye kuba netwereza ki ezo sente so hasente ziba kuba nibashoroza zanyuza abahibo mushoro government yanyu yashuye tohererezaho kugira ngo twiso guhereza abantu nabanisha abangwaga mizi tugakunde rero kandi kuba basimbire kakatapu ukashanga umuntu akahenzere akaguriza scrap ningo kashanga nkece cyo kitanga abantu batembereyo bakacohe byoma bakaza kugera bata bakaza kuvuga mwena mizi na gitu tugakunde hako bikize buca mizi ndo turi kucimanya abaturaho nabasimire government ahabwa mizaga amizi gabirene garuga hale tukubona bono shanga turya barofa takoze abwo kubugwa mizi ushanga umwe tine ne sente zo gagura konka nsima president witu wihanga ryitu mazima kutumanya itwa abantu baburijo ushanga nitwe nateka tekera ngo tutunge hamizi ecamani no kutera umuranga kugira ngo abantu mwena mizi gagize tugakoze seje nangwa no bya kwanga tapsi tuzikumeje twinaho na tanka yitaha takashanga abantu bakuchikwatamu no kuchichu awa TV West Susan Chelsea.
Omuganda makuru habaho obusasi no kushobanjirwa omugomboro ya Ruyanga obo abatura n'abanyabuzare barukuziko omuntu wabo oferiro mumivuyo ebarukireho omukicwekeki ahabwa karuru abe byo kwerinda na ofisi y'ekibina cha NRM bayemereza campaign z'abashija omwishaza eri Agacencwire South okwisya obwire obutagambwaho. Rauben Ngurutsi omutura omuricande omugombora ya Ruyanga omurisinjiro South nagambwa kuba nuwatirwe kandi akaitwa YMVyo n'emichenjano kubaruka hagati y'abahagizi ba Alex Bakunda na Mjuni Asensio Mari. Bukaburi yakasheshesheshe omushija wanje kongo yagaruka eyishire kiro yamukwata yamuteka mu nkuto bamutera bambona bonesa kuba amazire yataka yagira ati najunwa mundeke mutanyita aho niho bamwihireho bakamuteka omusere ndijo bakamuterayo nkaja nti nyonko omushija wanje tindaze kumukurata nimpurira amaro munda nyinenda tinyine cyo gukora kanyehunze natembo mu kashozi naguma nindeba okubatira omushija wanje bakamuhondahonda bakamurahiza ngo ahinduke. Honerizoba abe byo kwerinda bamuhabanyishengero na ofisi ya NRM ahabwe singiro bashitamusoro urukiko rubatekereza mu banyamakuru rwabarugenderire kureta obusinja hagati y'ababiraba biturwaho abona bangire kwikirizana ecya leta bayemerezo kuronda kwa karuru okwabashija omwishazeri kandi abe byo kwerinda bakirumuno bakwata bari kutekateka kuba bari nyuma y'emivuyeji twikirizana ngo icyo kubanza cyabyona kacheyamani temporarily twahortinga obururu rwa Agacencwire South mpaka MP zabo bagire aha kitebe cyito kikuru cya Domba baze kwamanayizinga abo kone ushoti bo tubatumanyire ngo tuyino mugasho aharubo ngwe no mugasho kabaze gurebera nkayi cya Domba ecya kabiri twikirizana ngo ebyo bibe investigated kandi abantu bakuru babirabe biri bityo okunyurura mu hagati ya Alex Bakunda na Mjuni Asensio Mari kukitsimbira amakanda atabantu ababona abahango n'abace kurebeka ngo obusinge bwagaruka omuri Agacencwire South titukakireba gece kiriyo ekinamuno munonge kiriyo muri Ruyanga abantu butarara mu makagabo ngo habo kuba Olio muhagizi wabakunda Ruyanga parish Katozo parish Ruyanga parish Katozo parish ebyo bicweka byaba bitaka kozirweho police kazayo kandi kakwata abaku tinatin sabantu mazima nabo businge tiburabeho nangwana nakaruke cyangwa eco kabasa kutisha kutero akavuya ko muri Agacencwire South two kubanza kubaho twaza kureba mu myaka nerabo burobije ni buraba tufitanga nakaruke 2016 hakari mu Bakunda na Anthony tuje mukaruke 2021 twara harimo Bakunda na Gilbert hatujyo mukarura akana bo stini Bakunda na Nito ekikumanyisa mbuwe nasa kuba na ubwo Bakunda umwahura nasa kwa nakosa nkakakori kuja amateke hembera eyo kutinsa tinisa batezi bakaruru omugandi abarukuru kuteza karuru mu kibina cha NRM bahayakoreso mukono gw'amani barukuvugana habetsimbiro muri Agacencwire South aharu akashatu rusabiteji kandi baraburabo bona abarukoresa mahe omu campaign ngora akwatwe na eja kushazibwamu. We have experienced some difficulties in some areas. The first one is Agacencwire South. Agacencwire South, there was a bit of altercation and spilling of blood. We have since suspended campaigns in Agacencwire South until normalcy returns.
gasha kwa Ruth Nwamanya na Jimmy Mhumza. Mwebare abashatu bitu bamakuru nko muranga gwa government ya NRM okuguru kugamba ngo tutakayishize 2020 buri cyaro mwihanga cibecina mizi marunji obwahati mu district ya Sheema mu myaka 5 ebyaro 97 byonebi byahishirwa mizi. Ofisi y'ebyamize kwatanise n'abebembeza bari mu mukuru w'entebe ya katano Jemima Buhanda bashakire project 5 z'amizo kwetorora Sheema yona ezahereze kumemera amezi ombyaro. Itwe tukasetinga target kugira ngo by 2030 tube twameetingire that vision yihanga kugira ngo shero buri LC1 in Sheema district ebene accessinga amizi marungi omutwogo go kureba ruhanga akagutwa ngo guteka teke kuko ataragutwire ngo twekorera amizi nahabwecho obwiro butwahikiza banyokwe kuri itwe bashongo itwe bakekorera amizi bakugiha entezimweramo nabantu biha hati hije huzana iko mbona hati ihija nk'amizi buri muntu wena amizi agashanga umukayi amizi agandi tugihire cyarwera omuri shuku town council between town council ya shuku na ya bugonji twagareta twagateka umushanga gariho gazo muri kagohe town ka ayimino muri kagohe municipality. Engineer w'ebyamiza habwa Sheema Abiyazo nkwasibwe nagira ngo cyo baretire baruga habucwe katano na kamwe baza harukinana na mushanjo harigana no kugira ngo binabebembeze bukumanya kushaka kandi abarukumanywa higuru especially chairperson Jemima Buhanda kandi agarikire yatushakirayo endizo solar powered system in Rwibare here in Kachindo. Obwahate byaro byo mu nshozo nko muri Rugarama, Kasana, Muhito, Masheruka, Kigarama n'ebindi aba district babashakire project za sora obwahate ziriyo nizombe kwa kutera amezi zikagata ha mutwe gw'enshozi gatyo gakazombyaro. We have also other projects in Ngoma. We have other projects Kahama. So nazo is the same technology. Ubwo kuronda karuru kurukugumiza mu kugendo misho mu district ya Sheema abebembeze nabe byo kwerinda abajumiriro muzegwa besimbere abari kutwara abana b'amashomero umuzarare gasha kwa Mike twacire Maika tuachire home district ya Sheema mukuru wihanga shabire bwombe burukwegita ningash cooperatives okoresa omugisha ogwo butaro buruho kuronda n'abantu bakargumboro obutumwa bwa president abushomirwe minister w'ebyemishuburo amakorero n'ebigombe byo kwegita General Wilson Mbasumbadi aha mukoro go kujaguza ekire cha cooperatives. Ekireki kijaguziibwa mu rurembo rwa Fort Portal izoba lya nyuma abazyo kandi mu butumwa bwa president obushomirwe minister w'ebyemishuburo amakorero n'ebigombe byo kwegita General Wilson Mbasumbadi ashabire ebigombe byo kwegita okwebembeze huriro yo kurwanisa obworo omu bantu. The remaining 33% of households that are still trapped in subsistence farming must be mobilized and supported to join the money economy as producers of either a good or service through cooperative groups. The wealth funds such as the Myoga, PDM, etc. are geared towards eliminating spectators in the economy. The war against poverty can be won if all the people of Uganda listen to the advice of the NRM. Kurgira hari President Museveni ebigombe byine koreso butare oburiyo mwihanga nobo buri hagati ya Uganda n'amahanga gandi. For service, you must mobilize the factors of production, and these are land, labor, capital, entrepreneurship, and knowledge. There is, however, another factor that would render these five irrelevant if it is not present, and this is the market. You must have enough buyers of the good service for the business to succeed.
These cooperatives have a population of approximately 14 million people. Through these programs and others, I urge you cooperators to focus on increasing agricultural production and productivity. Agriculture remains the backbone of our economies and livelihood of millions. Omukujaguza oku ebigombe byansi ya Uganda Cooperative Alliance bishabire government kutahemshomo okwegesa ebigombe by'obwegisi omu mashomero. We only have 2 cooperative colleges, Chikumba and Tororo, and as cooperators we are saying, if these 2 institutions can be uplifted or upgraded to universities. Cooperatives and members, so that we can have other similar institutions like Chugumba, being the sole training institution in this country, taken at least to every region, so that the cooperative education is rolled out, but also it should become part of our curriculum in the education sector, so that cooperative education becomes a household name. Omukoro gwishurwaho mukuru w'entebe ya katano abwa Kabale district. And therefore we recommend further training, further capacity building to enable us build strong governance structures within our cooperative and cooperatives, and to bring and rally members to support these cooperatives and own them as their own. Gasha kwa Jonan Singwiri. Babere Jonan Singwiri reka tumereho ntugaruka nagarukorata. Agarukorataho nagakushikibwaho. Movit nerwo mite nebijumana oyizezo rugugomshaka okutanga endwara zombiri nkobhere ebuguna amazomba nezibawe. Kukundeka mwana wanje hata bakuguba movit bakabito mushipa kimwe. Agarukorataho omureberezi ajomiriro butabanguko bwo mumaka kandi ahwerireho mukazi watemirweho mikono muri rwenzori. After hospital, I saw to her as a woman, she has to leave. Agarukorataho gabanaga kushikibwaho. Movit nerwo mite nebijumana oyizezo rugugomshaka okutanga endwara zombiri nkobhere ebuguna amazomba nezibawe. Kukundeka mwana wanje hata bakuguba movit bakabito mushipa kimwe. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Omwana yawangudde asomera ku somero ki? Kamonkoli College. Wawulidde otya bwe bakukubidde essimu ne bakugamba nti owangudde school fees w'omwana wo wa mwaka mulamba? Kale okusooka n'abaddemu okutya. Nenti akati n'atuusa awantu omwana wange n'angumya n'agamba bino byalaali tugende. Ngolooza byabafere. Kale ano ssaawa kino wafugiriza kintu kituufu. Kituufu se n'asanyukire kuba n'adabu. Naye nga kende kuwulira zinduulu dda. Kale sita emu mukaga tano sita munana 0 hash ne bakuleetera options nolondako pay school fees. Ekiro kisisire kireje Ross from Nempaka Shekaronje Parasia Ross Spring Ross from Ejini Biti Dokuro Sas Mukashesh Nikuko Masaji Ngomuchina Werarenko mwerere n'omufaratsi gw'omutendo kandi nuguhanga omugongo omumbero gurukushasha okubya amaje kigambe bakwekyo rukwenda Resform ensi y'ebiroto birungi.
Otwiroine chetengo chokushuma bunasi obuzarisa Evelyn Health Training Institute Mbarara City ishomere rikushomesa bunasi obuzarisa arurengo rwa certificate diploma in nursing and midwifery niza kwera ishomere nirishangwa kachika omuri cyamugoranyi ari Mbarara Community Hospital ija oyetunjiro bukugu okwandika beje basya kuri ni kugenda omumisha hishomero ebiri kukiraho terera note mushanje ibiri kinana neina 13 Nkaganitano Ogambe na Academic Registrar Evelyn Health Training Institute Mbarara City improving community health Yakwera utamuhimu mudu nokora echikire wanyompenkoni nurushumurro kushemererwa urubunuzi na nobusinje Nuenda kuchamuka mpenkoni Nigenda yakini cyo kunywa cyonka Mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija Mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngashimya de kumpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi Mpenkoni wakinkorire Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineona chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echanyanja, muchamo, obushaza, akaru, echitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kande cyo kunywa. Chigenderaho hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha beinunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms is self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall Skylight Hotel ne shangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 Noyenda kwishikirize kiroto cyawe echo kwera amagara g'abantu nitwakira Hafini's Medical University itendekero eritongozibwe okushomesa amashomo agebyo bushaho omu East Africa Obwa hati nitwakira applications on mashomonka Bachelor of Medicine and Surgery, Pharmacy, Lab Technology, Weekend Nursing and Midwifery, Medical Education Nurse Tutorship, twinena diploma omuri Nursing, Midwifery, Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Technology, otebirwe na za certificates omuri Nursing, Midwifery, Pharmacy, hamwe na Bridge Course. Twine laboratory yo murembe eyo mweji ari kubangururwamo twishirire ahamikutu yitu www.fmu.sc.ug tandika urugendo rwawe rw'obusinguzi na Fins Medical University. Fins Medical University okutambira amagara g'abantu nugwo mwete gwitu. Hayes recruitment experts jobs abroad n'amashemerwa mingi n'abatabarusi yabona abafuna visas bakatambura kandi benjera kubanyisa abantu mwena mw'imihendo yabo ebachazire mpaka miliyoni 2.9 mega discount byona biwire harimo visa air ticket emishana mirungi munonga okora cya Kenyonyi omu Dubai emirumo nkaba customer service airport security aviation stewards check-in agents, landing grounds guides, and aircraft cleaners. Okuhendisa no kwabusha ahamirimo yona ahamataji gabogona. Esimu note mushanje ina note emwe ibiri ishatu ina itanu mukaga ninga note mushanje ina itanu ninga note mushanje ina note rukumi. wararoteka
batekera habyo kombeka jeno mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omurimba ararasite ubwa hata bafurikire kimwe bakarga ahagarage street no bashanga makanising street ahakizimbe cy'abasista hamwe na hashungine na Chosiga House hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira ahabanda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka makanising kafurikire ahawe house yabo bineho tires nyamwingi enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China mikaso size zona nebikabya adhesive nka quick stick tire adhesive erukusiba tires zempango namabare gahabisika na swimming pools twinitaji ishaka waguro mu bwingi transport eruho wahika showroom yabe ya hawe house ebintu byona no butandu bata manager ogitwa wagitwa konka batu mu kidara kabataka jiremo MC takiziri DJ achumwe nawe yaringe byoma tugumiseze shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara keke ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara keke tukazakunywa mbogo nawe pensiyo na nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ningende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekolera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje oyino mukoronke mbaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurengo rwensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa achombeko echa Central Market room number 17 ahari Mbaguta Street omurimbarara city okumanya biri kukiraho tera noti mushanju mukaga hatano ni itano chenda na mwenda ananeina tina events nito twenko muri burengero rw'izoba abino buhereza bw'umurembe katochi no bunuzi bwayo katochi kenya mutindo katochi okurugeri izoba abantu banje tibarigaruka kugire nakwa ha mutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya echa katochi mugume munywecho katochi no bunuzi bwayo katochi kenya mutindo katochi ine chama chayo muhute katochi niyeya mutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho amazina ganje Birum Sanatori Deputy Head Teacher St Francis Vocational Secondary School erukusanga muri Bitoma Bushenyi District St Francis nishobero rahango ryine bizimbe byinji na nabana ni binji na nabakozi ni binji konka tukabati twinekizubu cy'amasanyarazi turukoresa generator mwefa etwara amazuta minji konka ahitwa retira abantu ba Fresh Uganda mazuma bakatha amasanyarazi marunji mweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi benkoko banyina maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora magoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free evri kukira hotela noti munana noti hashatu na mukaga hatano na mushanju ngaga ni itano eyabusha. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691.
Korkayo mkahumro mganda makuru habishi bashabirwa kwejo nsom dragona ogubine okugira kibayiga hombye mikono kandi kirukujira kubaretera entasya no kurwanisa obworo om district ya Mitoma. Okuhiga bityo kufayo bakege by'emikono kukozerwa retired Kano engineer Cliff Crook okurugo mahaga United States obwabirata ya yiritendekere ya Ruhinda Institute erukushangwa muri Jumo district ya Mitoma. I brought you some visitors here. Ubwo abanze no kurambura by'emikono birukorwa beja hitendekereri ebirimo by'amashanyarazi okuombeka okora wine nebindi. If you are educated, it's going to be less rough. Still it's going to be rough, but it's not going to be as rough as those people who do not educate themselves. So please, though you have started, complete it. Regardless of what, complete it. And especially the girls. Especially the girls. Ubwa hati government yone inegereza kimwe by'emikono okurabira mu kutandikaho industrial hub zo mu kwendango abarukuheza kwega babase kwetandikira wemerumo twine rurengo nco najara ngo noti no kibina cyone koza harodi IT kugira ngo utakumara ngo mushomeso muri nyankore wa fineskiru men tutandikira azoro karasi paka kubahiriza ubwo mwana kubatamaze P7 yo wo kutwara ngutine cyakumanya umwana ubwe nayo experience cyamani umwana ubwe nabasa kushobora nabasa kwizarinda tumusomese tumukugure abayifate bubize bamusupervising bayebe bintu then tumwohereza heri yihanga tugambireho nabamumbeje babishiki kandi batorekera amaswa gubine umasho mwaga abo kuba branding rwose ebonye kandi terukushobora mu kini ngo mwojo akuba skills ezutwobtaining ngo mwishomero ryitu nizutuha obumanyivu ningashi amani kunda kosi kugira ngo kosi tuwagire neyo mojo ningane yo mwishiki ahizoba neryo rumwe babire nbacira beji abo mwaka gwo kubanza ahabwa TV West and Stewart twino mujuni Stewart twinumjo nabashija batano hamwe no mukazi omwe nibo barukayanira entebe eyibanda municipality kandi obwa hati bari yakuronda obushagiki izoberi hababasibo mugombora yabisheshe mukaga abarumu n'umukazi umwe nibo bwato bari kusiba bari kwetorora bari kuronda obushagiki oburabasya habusinguzi okwatira NRM bendera ahabwa ibanda municipality abane Peter Agaba orukumanywa nko wawaka tasisi rwa burondode Winia Ainumugisha Winston Dwankode hamwe n'abandi ya NRM office yanje nkajimwimu kinde nangwa wizire naronda baraha ya NRM nkajimwimu ndije omumbera zo munzu wo mugezi wa Karuru konka habwemba bazina manu ga mukama yanhayo yane tangunyize barakaza mazika abanza kakanzi munyire kurungi sante batira mu esenta asikuni esuka kwa credit esenta free wena bantu bakakasi omugezi kumibiri esenta yakakasi wenyu batumwe wabantu mureba mukoreshi muweze aharyo rutwendo mudarasa ribanda mukuha umudara chichi ribanda nene kubagambira ngomere kakasi tindo musya korkuza ayishomero hariya inewe nayikondo ya miliyoni 8 izoberi aba babanza kuronda obushagiki hamuruka gwa kakasi bashobora har manifesto zabo kandi abahagize ba Peter Agaba bamurundanira sente zo kurondesa Karuru omakura gandi ekibina cha NRM obwe kirukugumeza mu kutebekana sobururu bw'abantu abakuza kubakwatira bendera harurengo rw'abanyishenjero bakansara hamwe n'abameya abanyambara bashabwo kwe harubururu bwa rwango edina hamwe na n'inganda Otari
yo umunyeshenjero wambara site South mwine mpaka nuwe yagambe ebi obuyaba nabugana habatura okurugombya rumushanju ahagati y'orembo mbara aho narebo akarura kahikatandikiro bwire buke turebere emyanya mu abantu no barwana hano barebe kuba osembabure nanoko witisingiro ya South abantu bayono barwana imwe nkambara site mutwarize mutakureba ngo obwiro obona habara yonka wike mu mukazo mukaruru tukatunjiro mu ndar kurwana kandi emyanya eri yayo no mugihereza buhabuziki itwe echa joint campaigns kachanga kuba nano ejuwiko batanga joint campaigns itwe twamazire kuronda karuru so hati tyon tumaririza kuvuga n'abantu bitkurebekanza za karuru so echa joint campaigns nkamyanza kuba umbara state south akwa itwe tukakarunda kare so hati yon tebekanza za final round ya next week yekonka abana bari mu joint campaigns tubashaba because abantu baza kurwana ntwanchirgo mbebembisi iyo wano basa controlling abantu babo bakaye batakurwana so nishaba candidates bona ba controlling abantu babo akakarunza karugamo kuba jahangwise ibyaro bihango munonga kagure dake twinina kabacayi nataka kubasa gukora na nenta yitu amajita naki basize kubakorera kwikamutindo konkace nareba mu cyango munonga abantu batubuza ati iri waro ya university private party no hayajipangise kandi zetukushashura no kuzitwara mwene mpaka is here on foot looking for votes around Swahili where Mbarara Community Institute is located, but we are urging the government through our honorable MPs and mayors such that they can look into the challenges we possess as institutions. Omuriero manyani yo ngomurembe gwenzarirwemo kandi gondrubu na sahezi aha ituri aha nimbara state South Division omukiswahili ahagati yetawone henyana obururo buri kugambwa nobuza kuterwa habire ko munamushanju byo kwezo ko kwa mushanju umwaka ogw'2025 amakuru agagasha kwa Timothy Mushabe na Senyomo Gideon. Mwebare abashatsi beitu bamakuru abaziro muri mutoma bahijirwa kushatika abana babo n'amashomo aguba kuba batorine ahabwo cyo barkwenda kuba ombero byomisho okana bazire kubiro mu kitambo cya misa ekibira harinyaka hita muhirwa SS Mutoma ababire n'abasima ruhanga ahaba beji abasingire buzo bya sine ya mukaga ahabo mwaka 2024 ecyabire kitakabahoga omuzima bakumutiro n'abagira bata n'abaziri oshango mwana arabacweza bana kabariya takuza mu klasi yasho abacweza bakumwicereza kuko abacweza bakarga ryoha bakarga abaziri omwana kabariya arihemandwa anariyo mtoto gukora kurungi ahubwo masitana gamurumu wakamasitana akiyangahi ahagiye abaziri okugira omuzire murungi n'ekintu kirungi munonga ni simaranga bo kunyamba at least na nyinga chivinga those points in this small school na singa n'abana abaryo mashomero mahango gangahi ganzare gangahi nobuna bela ndabase kukola like 20 points okeze funene nizimbasa kuchenda that was 13 points ezina funene nizibasa kuntwara kana yindi kuzabanyikirize kuzakora yolo Minister w'enshonga zo munda ore MP warihinda obiro mjenyi mukuru ashabira beji okutamamani omukushoma kwabo agende ashobe okay welcome ubone mirundo mingi bija kurebesho batizire kukabura muntu kabensaba ngo ebitukuba tutine na government nebeta bihino usanga kuri abatakufaho kongito bari kutugenda ho muno kabensaba ngo nitwe bamwe baturebe nk'abantu abari kugezaho kureba ngo amashomero bitu gabaje isho haba abona ni magabara batambarwa nusa isho kunagira mu kwatire danse no nakakasheshego ndabata mukutu wayibande inzu tujyabona na yembagize ko arahaje kugenda stano bukakira amakanatira kazi oteji ngaka tendas nikukwenda mu besenti omugandi Bishop w'obureberezi bwa mukono James William Sebagara yashaba abantu okugumana bijuka aho barugire ubu barukusima ruhanga ibabwambiro wabira rya mukoro gwo kwijuka omugenzi yese kamanyire mubangizi
waferiro mu rubutandu arugudo rwa Masaka omwaka gw'2022 kandi omukoro gubira hal Nile High School omuru mukono. The memory of the righteous is a blessing, but the name of the wicked, some other versions say, we wrote. Professor William Bazeyo yashaba abantu okwagira projects za government ezigenderiro kurwanisa obworo omu bantu. Kurangwa myeto nerebera ibintu byakozere kandi baso kutunga emirimo kandi n'abazire nibagira nano okwesigo ubwegese kugira ngo umuntu twakushoma nagira umugasho ihanga nagira umugasho family kandi yese mubangizi akaba aryo mushija arukunda ubwegesa nicyo yambekirishyo mereri kandi akaba aryo mushija arukunda rohanga akayamba amachachi mingi ogombeka abamwe bakora business obundi binesente nyingi konko ncenda kusigawe kintu ekija kuyamba community yawe yo kuturamu nangwa kutari kutekateka family n'abana konkensi yawe yorumu ugire cyo wagisigira aho barijukira ngora ukaburubu. Director w'ishomereri najangwa abantu abamwe bakore bintu kugira ngo batunje mpiya nyingi baremwa kuyamba ebyanga byabo ecyashabire ngucindukemo. Omuntu cyo necyo rabo ine gezaho kuteka hembera kugira ngo ncakare ko rabo tarho no basa kwijuka kandi ikintu cyo watekaho kigira abandi abantu abicayamba. Gasha kwa Penmhouse na Jimmy Mhumza. Screen iraganda makuru bitureka tumreho ntugaruka. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange kumulimu nga nkola? When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga? Sisumagire echo shuwa. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Tandika izuba emirimo urugendo ninga kahumuro neco kunywa cya kituzi yenywere kituzi ohure amatwenge aha mu miro nikikurwa kurwo mu kituzi cya shitake amajyani hamwe no bwoki konjora bunuzi hamwe no mutindo eki nikikurwa ba kituzi farm company limited aveine teknolojia nebyoma byo mutindo kituzi drink ikirizibwa kitongore cyo mutindo mu ihanga echa UNBS kandi neshango mu maduka na supermarket zono mu ihanga kushubura tera simu noti mushanju munana mushanju bisha twina bitana shatunemwe ninga noti mushanju munana mushanju bisha twitano 009 Omulabi waffe mulungi tukwaniriza webale kutwekumirako sawa ya mawulire amatuufu nga nze omusomi wo Mike Mulyanyama katono nnyo. Abange Rika Muchuzi Mix kwe kudiwa mukwa buli mufumbi na afairo obulamu bw'abantu be wenvazo n'emmere akawoowo n'obuwomi obw'enjawulo. Rika Muchuzi Mix asangibwa maduuka gonna okwetoolola eggwanga ku nnusu 10 zokka. Here's your chance to win school fees for your child for a whole year. Just pay school fees using Momo. 5*80#. Select option 2 for school pay. Select option 1 to pay school fees. Enter the student number and amount and approve the transaction. You will now enter the draw to win school fees for your child for a whole year. Erizuba nza kutayire cyaro mufite utosha kakuba kuriyo kwesima no kushemerwa ombera bira inganda zitazi mwe
na zimwe n'ibyanga bakabateranira hamwe kusharura ibishaka by'embere konke birebe abakugu omukampani ya Moviti bagitsire birungo byona omukintu kundeka mwana wanje takiroho kuteganiswa Moviti habo nirwo mukushakira ibishaka bitari bimwe na bimwe okutambe ndwara zombere nkohere okweyagura ombere gwona gubaje gubereshera omwana nabasa kwesiga Moviti habo gel aloe vera avocado ningashe papaya Moviti okweyesiga izoba ryona Otweraronda pichi ndunji ezirya mulembe ziranya mpora naryona birakani kazapichi aba Golden Choice Parts Uganda Limited abana shangwa kizimba cha Patas Hotel hina roundabout ya Tatitwe Mbarara City bakuletera pichi ndunji za roller zebe yesheku hamwana spare parts za bajaji na senke omuhoro sero na retail nka black pedal za bajaji chain system za bajaji na senke emipira ya pichi na tubes omotypes zona za Golden Choice na Bosen Castro Oil Total Lubricants oil za petrol na diesel hamwe na Total Grease UB Aero batteries omuhorosero na riti Comet oil omu half liter na liti 5 oteba kumenya kika cha roller kirakoze za spare za bajaji boxer kandi wagura n'aba Golden Choice Parts Uganda Limited transport ne yabusha mpako wawe hona mu Western region okushubura tera noti 3 23 nkaga ni 2 18 yeah possible. Looks like whoever drops the ball buys a Pepsi. Go on, Jack. Sonny! Saved by Leah Williamson. Wow, Vinny Jr. Game over. Wait, there's only one Vinny J. Pepsi, thirsty for more. Goes absolutely emphatic. He has done it. Get ready for more on SuperSport, the only place to watch all the FIFA Club World Cup. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. It's a FlexiPay cashback explosion. Shop and pay with your FlexiPay. Cashback instant. It's a FlexiPay cashback explosion. It's a FlexiPay cashback explosion. Simply shop and pay with your FlexiPay at activating outlets and enjoy instant cashbacks. Terms and conditions apply. Stanbic Bank is regulated by the Bank of Uganda, and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund up to 10 million Uganda shillings. Nebaza nnyo Red Cross yetuyigiriza mu biseera bino okusinziira ndi etuyigiriza waliyo bannaffe abavuga obubi ku makubo okwo ku nguudo ezo biki naye tulaba Red Cross bwe yatuyigiriza okusoma ne tusoma kiki first aid kyeki tuyambyeko okusinziira nga bwe kiri kubanga njebaza nnyo. Prudential. Let's face life together. Tulinawe. Korukayo mkahumro mganda makuru government erikwebemberwa President Yoweri Kaguta Museveni ekozise miliyoni 3.2 okunduza amashomero 13 okwenda kutungura ebyo bwegese omu district ya Sheema okwigura ebyombekirwe kwebembirwe RDC wa Sheema cha Muzigiti na Yebari. Amashomero agakozerwe garimu Kagazi Primary School y'amasheruka sub county etwire miliyoni 62. St Jude Primary emazereho miliyoni 65. Masya Primary School emazereho miliyoni 56. Rwibare Primary School emazereho miliyoni 62. Otireho naganda gombekirwe za kamina zo murembe. Mission inge ratrinage
nungi nyamurunge kushenyunyi abana batanditse kugikozesa mu izina rya gavumenti n'abari munonga mbwena mingi yakukureba tugakoze innovation kwa katwe ntushanga bazire bombekere nitwe tubongerera so batandika abantu binyi bakira kugira mutandike mufutandika tristo muntu yabashanga rwagati abongerera ko gavumenti teyine sente nyingi munonga zo kugira ngo buri shomero ryombekere omashomeri 13 gakozerweho nago muri Sheema North na Sheema South. President ari advanced na inangu twena tuimuke Africa na Uganda bizaharurengo ruwe mahanga aga developing karenka America na United Kingdom hati nuruta ruwarho ni nsima government ya President Museveni abo kutereza imikono na muno omukombe omukutungura ibyo bwegese ahanga rwenjiri tukafune sente mbagwe sente kwingana miliyoni 14 zo kunduza ebina bishatu kandi tubikozerege tende kusema district yone abo kutombe cyari atunije nyamurungi abwize beri yabaho tugirinzire abwo ekizibu cyito ke ratrini kandi katajini abwese abeteza zikazi kumanzugwa nzuko kunkati batetera tunere permanent omashomero nkarwibare omuhwezi wa chairman wentebe ya katano Vian Muhwezi agizire nguhine bindi ebashemerire kora twenda ngurwibare kugira enrollment yine na performance yine ka district twata two classrooms na office tuteka hade ngwibare twashanga twino kumucha kushima government abo kutereza some blocks ekuja kwa kubona twarika kwa congested classes omugandi ishomero rya Uganda Matters Primary School ere kushangwa mu rembo rwa Mbarara risingire mpaka zo kwajane za brain work eze change cha ankore ahabwo mu rundo rwa kabiri. This argument is true because many NGOs, government programs, and donors is important. Now, if we do not have this youth in construction, who will be building for you roads? Aba basingire parental care ya Bushenyi district nukwe kutwara umudari kandi empakeze tebekanisibwa ha Las Vegas omurimbara. There are youth in the parliament. They have not developed. You're telling us that we have only youth in parliament. We have you told that. And also they are developed. Eze tabirwamo amashomero gecanga echa ankore agarmu Uganda Matters Primary School eyambarwa City Parental Care eya Bushenyi St Kagwe ya Bushenyi St Paul's Igorra kurgibanda Mbarwa Hope School eyambarwa City hamwe na gandi. Okutumurundo gwo kubanza n'umurundo gwa kabiri umurundo gwa kabiri tukutebekanza zempaka kanda omukuzitebekanisa turebere cyenje biroho munonga okuba tukatandikana n'amashomo gata kubasa no kwemerera kagamba stage konkai tugambira abana n'abasatist ku expressinga student training abana aba kandi tushangira abana icyo rukumutamu nico ari ku reproducinga ninyenda kwihanangiriza kushaba abantu abarukwatwaho mu bwegese mune twirinde ibintu bitwereza abana injira zabanzarga kurga level ya hansi for example mu districts tukakompetingira okwe tukahikoma region zinka hata history nikiyamba twiza stakeholders twena twiza tukatebekanisa okwajana okonogo mwahamiringo eyo kwigura obwongo bw'abeji okongera kutekateka okwajana munonga n'obukirabe kirengo government tekatire mane okugishagika gasha kwa Sheikh Abdulatif na era cheza Makuru agebye mzano mukuru wakachika kasiyaha katori nwe kwebembera omuzano gwa volleyball no muri burengero izoba Douglas Kabwejere haraganise kwezaho emuvuyo erukuteganisa omuzano go omukoro gwo kwanjura no kuhamya bembezi abasi abakachiko akarukwe bembera omuzano gwa volleyball muri burengero izoba gwikiro vice president owo muzano go mwihanga Abdala Chigundu kandi gubire guri ya Skylight Hotel muri Mbarara aho Douglas Kabwejere atore no kuba chairman wakachiko akarukuza ombejere bya Alex Mbeine Kabwejere nako bana ahwerwa umukiza Apollo Ndasime Moses omuhandiki na Praise Ashaba
ombyesente abarukumara emyaka ena omukisanja cyabo bamwe ombetabire omurukiko ruberekero kwetombwita ka Western region kire tunemo issues zo mu governance kandi nyenda kureba ngo nagire nkiko nabo batwira bari agreement kureba ngo bakora timwe mu yo gukora volleyball umuteka cyiki cyaburengerezo kandi indekateka ngo experience y'inyine mu governance indekateka ngo abandabo I will have them on board get for game ndukuje mu office club stasta kwatangana stasta kwaza kuzamura you center ugatuzaniraho abayimo ABC tukagarukana nabo kandi committed munezamo icyo baza kujabara no kugira ngo base kutahembera ya bugomwe kuzo mu volleyball. So I'm very happy that Bruno delegates abechiko enambe badde werako nayo kusomoza okubadde monti delegates bino batwala akalango k'okulonda omukulembeze obujja ng'ekintu ekitali important. We are over 14 managers, but in this meeting I think they are the real managers that I know of the clubs who invest in their resources. They are not more than 5 there. The rest are just players from within the town here who have come to represent the clubs. Mukoro ngo gumwe timu ya Ntoda abasingire mpaka za ligi aburengerizo ba season ehwire nabo bakwasibwe ekikopo cyabo ombutongore. Ebyo bikiryawo omuzano w'ebikonde n'emigere Yohongela Abdulatif yashira mu rurembo rwa Mbarara kutandika kwetebekaniza okwayanira orukoba rwa rengo rwa Africa mu mpaka z'ebikonde n'emigere jete kickboxing eziraba weekend eji omuri Mbarara. Abdulatif no kuteka kampu ye ahari Muscat Hotel omurembo rwa Mbarara okweze sabitiyona arukutendekwa akwetekatekere mpaka eziraba Ajip Motel. Tumengena musamba tumengena mulinya nena mukuba biri benyini iro yagirwa tuguma huno ayenze kutayamubwa. Omuganda makuru g'ebyemizano timu ya Sheema Girls niyesinjire empaka z'omupiira ogw'ebigyere ez'abaishiki abari ahansi y'emyaka 16 abo amashomero ga senior y'echange shankone bwanyuma y'okusinga abatwire nibasingura aba Bon Council na Goro ina ahari ibiri omu kuramurana na za penalties. Omuzano gukashazibwa mahasande hwiro mu rubare ntungamo kandi no bugarukirwa mu nyuma y'abazyo gubandize gwayemerezwa bwa nyuma y'abashe magaruzi kushangwa binabazana batahikire nuko kubiha mu kagumizamo. Timu zombi zigwire kikazi gore mwariye mu mudakike ziragirwe nuko kuzo mu kusimarana za penalty yushe magaru zisingire na gori nari biro kutwara ikikope cyo mu rwayo gwo kubanzo mu myaka 5 ekimazire nkitwarwa Bon Council. Ezo mbiri zegisirweho bwera Nyange Girls hamwe na Kibingo Girls zo kujwekera ankoro mu za Uganda yoneze kuza kutandika harwaka no mu rutororo. Twaruzingiro penalties 5 hari 3. Yeah, of course icyo kikova mbere cyane for almost like emyaka 5 batuma ko gwa mukaga hangati yakunda. Ekine kikopo cya kashatu ahari Sheema Girls mu space y'umwezi gumwe mbanze kutwara ekikopo cya district under 16 na tware chikopo cha Chambugu University still under 16 yo nakozisi ikine chikopo cyanje chikopo cha manana omutonament egikorga itandikire. Bon Council are national champions of under 16 girls football and we hope when you go back you will represent us like you did last year. Everyone please cheer up. We are all winners and like the chairman mentioned, now we should look forward what we are going to do representing our zone. Abga TV West and Aloysius Byamkama. Bari Aloysius Byamkama n'abashatsi bitu mwena habashaka makuru agomwe bazyogu na timu yona eyamakuru Agacencwire wanagaba isiyo na Mbabazi Charity nyenda kubendeza okurara kurunji otarga TV West.